Uba penshingan NCM Deputy CM ke catch edisi hakasngi thoding. Kakandai tarik rempang arja arpausau. Ula pelat bat ba ya ke jingruai ne ke theme song. Jong ke jing penlong ke catch edisi ya ke Monolith Festival. Bat kumjuru ula pelat bat ba ya ke kali. Kaban penbena syapang ke ne ke festival. Ya ke jing pelat bat ba ya ke theme song. La penlong ha conference hall. Kat ba ya ke media campaign vehicle. La pelat bat ba ha palau jong ke council. Haka jinga don langki executive member bakentup uba Victor Rani, uba Tabor Pathau, uba Giga Merthong, kong Grace Mary Kharpuri, kong Magdalene Saukmi Maulong, ba Fantin Lakadong, ba Rangkensai Kharbuki, ki officer jangka council, bat kiwe. Uba penshingan habakran haka jinga lang, ulaong bakatega festival kadega jingpen inam, ya ka jinglong tenrai ukhasi. Lakalong hakarwai kasiaw, katem kaput, kabam kadi, kaktian kathalit bat karyam tenrai. Ya ke Monolith Festival an sapanlong hakilai sngi lenter, kaban sedang haka arpau a tarik, bat an penkut haka arpau sau tarik menta urempang arja arpau sau hamau plang. Kumpala akan dengan bercakap iba Desmond Orson iba Alan West iba kasi haka first pada second edition begini maki iba hidup tentang lagi kubri sibun jika dengan iba Desmond iba Alan West kalau syara jing yarap ni kendang tadi barang isutu bagai ke jingmut jongka Monolith Festival hausnya majak lain iwan ini konsep jingmut kelong bahkan don ke platform ban showcase ia ka jinglus pa jong ikon kasih kara jogi jidai bat tian ka thali ka pam ka di wai ka siaw ka shat ka padia ba kiwi tenta ina ban plong ka fast bat second edition kumbla fer gitu kan shikamat ndai lima ban plong ki wi pakistan dari ka toni kita bat kumbla ong gitu kan semuan isu kan sibun ba kan ka silmenta nakalen ka tourism kelalapan penbahaya ketika village jogi maka along shisha ka baitanat kumbla ong ya pa west mengiskan bahkan dengan nomlong tang nak bentakan dengan Monolith Festival sistem cisna ya segala banlong ka quarterly platform ban showcase ya ka jingan lusta ini ka jingan dei bagi kinong tan rai itu ni ya ka jingan sepakat ha kumlo ban penlong aktif ya ketika village ka jongi but haji shisha na kalang council haji sistem berdan lalu ka jingan berkat bahkan long mandatory ban organize ya festival ka sistem cisna jongi khon khasi khara ki jongi ladon kam ban penrung ya ka hakawai na regulation ki jongi aji shanga draw ya ka Khas Hill Autonomous District Heritage and Cultural Protection and Promotion and Conservation bill arajar san kan jum la sha tang ban ma ba kadang na ka stage ku parla pun ra ya ka ba ban introduce ka house ya ka ne persan nang ma ka de duty jong ka no executive ban organize ya ka festival system na ka benta ban showcase ya ki review jongi herdet namang dia coordinate lang bat ka tourism department ngai skam bakan lang kami tenat shu itu kami jengrelang kepada officer jongi la dan hal legislative judiciary kiwi ru dan kenu ki jeng ajing mod gase nginong welcome yaki kenang ban penlong ka deka village bari ka deka festival jongi baca i jomba semon juga ingin balan ngas na ba angin bo in lempung ru mo in lempung ni jrak di lempung kun kasih jongi kenang bakan su kham traditional su kita persiang ban ba ang boleh sibun kan kasih penggunaan lagi program away galong ban play ka theme song dengan di Monolith Festival Aljar Sound bagum juru ban play ka media campaign vehicle na ka benta ka Monolith Festival Aljar Sound dinaglaw juga ya khodi ti baro ban ya Thailand na ka benta ka jingjok jom ka festival bishwo
Selamat Swaban Flight ya ketika media campaign vehicle na kebentangan ketika Marine Festival boleh sebut di Baro Association but ya senang ni syakmat hadin bangga flight ya ketika media campaign vehicles na kebentangan Marine Festival niyo bandrung man lagi kapsor lagi bagi jaka ban pertama sekipai ba nung sosong Baro baga Marine Festival jungi kan sedang haka arpu atrik jong liu benai bagan berput haka benai haka liuju benai haka arpu saltrik bagi sinong di Sibuntalang Baro nanti akan jadi bekaneka Marine Festival dan bangsa sedang sien ini kapur dan pelaj ba ya kaneka media campaign vehicles Marine Festival arajar arpu saw bat ni kapado ba kentam ni kajingtam kabangin sa perta aman lagi sinong ya Marine Festival ajar arpu saw bersibol tak bersibol